بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخسا هبدرس تموك أنا فتح المعين أبو لبت إخاخول درس زسان خاروچی استا مصرو جمیاخیو بیتونه باقال نخیتسا تسالولگو نخیتسا تسبسب درسیدا تسانا بیخینچی خونوگونانی غوچوریزه رقاراو بیخینچی اوگین ابون هدینگو چوجو عدن خونیگونانی غوی چوجو عدن چوریزه چوجو عدن رقارا ایگین ابون هدینگو روسوسه چوجوگی چوجویاخی روسکی چوریزه بهولین ابون غوی چوجو غوروس خارب حالخ جی توگی دسته روسوسه انانانیگیتین اما غوس غویگی غوخ غوگی چوریلین ابون چورتوالدا رخیارب جو جنسا جندیر کورالدا جمیزگی جمون اما جمیچ اوگون چورانانی هدینگی بهولین ابون جیبگو سنا تبجو ترال خون غورقونین ابون چیارچی گورنانی واچنچ اونانانی خارای چوجو چوریزه یگی خاراو بیخینچی چوریزه چیار چوجو عدن گورنانی یچنچ اونانانی هما خاخ غو خاراو چیاسه تیامم حبیلین ابون هدینگو نکیتسا تسانا دو خاراو چیاستا مصرو جمیزگی فردو کفایت بوگین ابون ای سو چیاس اگی دوسترا مصرو جمیچ اونانانی کیناوگو دو خونوک این خاراو شیناو چی مناه خیوک کلین ابون هم مصروگی جمیزه کلین ابون نکیتسا تسانا عورت خاراو چیاسول باخ چولب جویل دخون دو عورت کی جیبت ایبت ای بوکونب دو خاراو چی بیخین چوک اینال دخونگی هدینگو چوجو عدانیک اینال دخونگی هدینگو نکیتسا تسانا چوجو عدن خونی گونانی غراوش غوی گونانی گیتسند ادا بوگین ابون مصروی دخون خمیرگیک ایابگو خط خود ازعن خود عرب شنجو بخ چیزه بیخین چی خونواتنانی تسینو الدگی نکوالدگی هرقیو بگیو بخ چیزه جمون مصرو گوند ادا بوگین ابون دسیل اخیر الدگی نکیتسا تسانا هی بوگین ابون الامامو نواوی اسقو چبخون هبو ربجو اما تسوگی دل علم زبط سعبونین ابون نکیتسا تسانا دو خاراو چی بیخین چی اوکا چوجو عدن ایکا غوزول کینم نگی قرقالا بخ چیزیت ادا بوگین ابون مصروی الدخون هلاسا خدوبگی زینودینیتسا قالبوگو جند الله گر حیاس وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن انجي خاروچی خونوگونانی جنسا نخی قزه چیگی نقختون ای نخی قزه کولبوگ اس غس نقه طرب بوتسگی غس قزه کولب نخیخ جانب عن قزه بولبوگونانی دوتسنگی اس ای خاروچی است نخی جندیت اوباز کولوچی است نخولاس نخچ از بهوللا او خاروچی است و کینم نگی قرقالا بخچول مسروال دست ادخون مسرو جمیال دست نخی او خاروچی است جندی قزه کولوچی است بهوللا غدینا نخچ از دیه قزه بوگونانی نخی خاروچی است دو خاروچی است اد مسرو غسول قرقالا بخچول مسروال دست ادخون مسرو جمیال دست دیه بهوللا نخچ از لزائد على ساتر العورة لتأكد أمره وكونه حقا للميت بالنسبة للغرماء اما دو خاروچیاس جندی نخی قزه کولوچیاس اختیار هچ او بهولارو جنسا نخچ از بسول ای خاروچیاسول عورت بخ چول مصرویال دست ادخون وسا مصرو جمیال دست نخچ از اختیار هچ ایلا خاروچیاس جندی نخیت اوز کولوچیاس غلدست نخچ از شیلن ابونانی دوب عورت هل دست ادخون تسیقرب مصرو جمی هکل امرو ایش کوتا کبوک اینخی علیل علم زبازول رزنگلاس یهکل
حق أخوك أدبك إنك الحق أخوك قوتبك إنك علويلا هدينغو دوب عورت بخشو لبجال دست أدخو مصرو جميگي هب خاراچيا سقيزه نخي بوگيلا غوب نخي خاراچيا جندي قيزه كولچيا ست أدبوگل دو نخي خاراچيا جندي قيزه كولن أبون دو خاراچيا سو عورت هل دست أدخون وسا مصرو جميل دستا دو نخولا سي نقخيچ از اختيار بكون ناريلا نخولا ست أدبوگ بحق كولي لغوب عورت هل دست أدخون مصرو جمو لبجو دوسي بچن تيزه أي خاراچيا سي اكيولو عورت هل دست أدخون مصرو جميل دستا نخولا زي دو خاراچيا ستا مصرو جميل دستا نقخيچ از اختياريچ إلا وأكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن يكيت أبونا مصرو جميزت أدى بوغين أبون خاراچياسول كنامنگي قرقالا بحچزت أدى بجول داشونين أبون موچ أيابولا برايال دارقون انجي دوب خاراچياستا مصرو جميعكول بيشون كاميلا بقاعدة بوغيلا بيخيناو چياسي خابگو رت الال داشون أي خابگو مصرو يال داشون بيخين چياستا مصرو جميعكول بيشون كاميلا بهبوغيلا شيبا بهبرت الال خابگو رت الال أي خابگو مصرو يخ دو خارا بيخين چياسو قرقالا عما بون كينابگو بحچيزا بوله بهدنان خابگو رت الال داشون مصرو جميزه بيشون كاميلا بوغيلا خاراچي بيخينچي خنواتاناناني وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة نكيتsa صانا خاراوچي بيخينچي وغناني خابگو رت الال داخون أي خابگو مصرويل داخون بيشون كاميلا قاعدة بوغين أبون وستا مصرو جمي انجي غوب خابگو مصرويل دا تادي تسيكين أبيزي بهوليلا أي دو خابگو مصرويل دا غرقان تادي تسيكين أبيزي بهوليلا تو گردگي هدينگو چالماگي تسيكين أبيزي بهوليلا دو خابگو مصرويل دا تادي دو خاراچي بيخينچي وغناني شغوب خابگو رت الال داخون بيشون كاميلا بقاعدة بيخينچيا سبوگه بين أبوناني خاراچيا سي شغورخي عيشتيتسا بيتسرب خبر بوك إنا خيالين قالبوگو إعانة طالبين أبو لبت إخالدا أورغستا صلى الله عليه وسلم استا مصرو جمانين أبو لبوگو عيشتيتسا رضي الله عنها يخ خابگو قحب تنگي باتسادب رت الال داخون هيخوخ أي خابگو قحب رت الال داگي صدق بوكنچن أبو لبوگو عيشتيتسا رضي الله عنها يخ گردگي هدينگو چالماگي بوكنچ إلا اخيولو خابگو مصرويل داخون بيشون كاميلا قاعدة بوگيلا بيخينچياسي هدينان مصرو جميزي وللأنثى إزار فقميص فخمار فلفافتان انجي چوجو عدناخي مصرو جميعكو بيشون كاميلا قاعدة بوگين أبون قالبوگو زين الدين اتسا جند الله gur حياس سو اجو عدينابجو اي قرقالاخول غرقيا رقخال جنسا بخچولب اجو عدينابجو الداخونگي هدينگو گرده الداخونگي تنگي قازال داخونگي كيگو جمولب تنگي مصرو الداخونگي هدينان بيشون كاميلا قاعدة بوگيلا چوجو عدن خارمي خاخولدا مصرو جميعكول ويكفن الميت بما له لبسه حيا فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع الكراهة انجي خاراچي استا مصرو جميللا غسي چاگو وگ ميخاخ رت اني بهول بوك عرب جوال داخون شبرت ال چاگو گميخاخ دو خاراچي استا رت اني بهول بوك ماتناني غلداخون مصرو جميللا خاراچي استا تنگي بهولن ابون قالبوگو زين الدين اتسا جند الله gur حياس خارج چوجو عدن يتناني غلدا مصرو جميزه غوب زعفران ابو لب كاسي تلال داخون كراسي تابورا برت الال داخون جميزگي بهوللا هدينگو درايدو رت الال داخونگي مصرو جميزه بهوللا چوجو عدن الدگي هدينگو هيت انا واساستگي
اما کارا بوک انگون صدقین ابون قال بوگو زینودین تا جند الله گور حیاس ای خراچی چجو عدن یگیت اینو اسواتنانی دوب زعفران ابولب کاسی تلال داشون کاسی تابورا برت الال داشونگی هدینگو درای دورت الال داشونگی هلکیاز داگو مصرو جمیزی بهانانگی کارا بوگیلا ومحل تجهيزه التركة إلا زوجة وخادمها فعلى زوج غني عليه نفقتهما عندي خراچی قچایخل باقالین ابوننانی خوبو خراخوخ عرضقیبوک او خبرخ واچراخوخ عرضقیبوک او چوراراخوخ عرضقیبوک هخل عرض کسان قلبین ابوننانی دو خراچیاس نخ تراب تاریکا نخ تراب بوتسیال دستان قلیلا هنیسان قیزت ادبوگیلا اما رسوسل چجوگی خود اون هدینگو قوی چجویاخل ای دیر چجویاخل مثال خیبوسون خلق چجوی گونانی همخخ دیدا رسوست ادبوگیلا بیچه دودونو گونانی دیدا نفق اگید ادبوگیب قوی چجویاخیگی هدینگو وخل خلق چجویاخیگی قیزه هدینان بیچه دو رسوست ادبوگیلا چجو خرا میخخ وخی قویو قرخوخی وخی خبو خرخوخی هاو کنابجو هبورخوخ عرض بیچه دو رسوست ادبوگیلا فإن لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد عندي دو خراچياسل نخي تراب بوتسي باتيچ اوناناني همخخ غو خراچي قاچاياخل راسخودل عرض قيزت ادبوك اونيلا هيوچياستا دو خراچياس نفقا جندت ادبوك اونب قيزه خراچیاس نفقا خیدت ادبوک متنن نگیتین اوست ادبوگیلا او خراچیاس سول نخ تارا بود سبات هیچ آنانانی جندرگو بود سیال دستان اویت اراخیو عرض کزه خراچی قچاخیو عرض کزه اگراچیاس دستان مثال خیبوسون او خراچیاس واسو گونگی او خراچیاس سول امن وطنن نگیت اوستات ادبوگیلا دو خراچی اوقیاخیو خبوک آتنگی چوریاخیو خبوک خبوک خیاخیو بوک هبکنم نگیجویخیو جنسا عرض کزه اوصل اگراچیاستات ادبوک اونیلا هدینگو لاغ خونواتنانی اوصل غویچون وسراو چیاستات ادبوک اونیلا غو خراو لاغ قچاخیو جنسا عرض کزه فعلى بيت المال فعلى مياسر المسلمين انجي دو خراو چياسول عگارا سوگي نفق هج اوناني بوتسي هج اوناني خرا چياس نخ بوتسيگي تون هج اوناني هما خخ خراچي قچايخوخ عرض كيسا قولبين ابوناناني بوسور بابازول بوتسي بوگب روقال دستان قوليلا دو خراچي سنگي وقراخوخ خجاگون عرض سنگي غو بيت المال بوتسي جاني بوگب روق باتيچ اوناني بوسور بابازول هما خخ ادبوك اونيلا بچدال بوسور بابازا دو خراچي وقراخوخي او چوراراخوخي اوسي خبوق خراخوخي او بعرض كزه ويحرم تكفين في جلد إن وجد غيره حرم بوگين ابون قال بوگو زينودين اتسا جند الله گور حياس اومال داشون مصرو خراچياستا جميزه حرم بوگيلا هت امگورب سوگي دبجو باتناني وكذا تينو والحشيشو هدينگو حش اد باخيال داشون مصرو جميزگي حرم بوگيلا هدينگو خيرال داشون مصرو جميزگي حرم بوگيلا خراچياستا سوگي دبجو باتناني فإن لم يوجد ثوب وجب جلد ثم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخنا انجي خراچياستا جميزه رتل باتيچ اوناناني ادبوك اونيلا اومال داشون غستا مصرو جميزه انجي تونگي باتيچ اوناناني خيرال داشون جميللا انجي خيرگي باتيچ اوناناني حش باخون غودينان مصرو هبلين ابون قال بوگو زينودين اتسا جند الله گور حياس هدينان بيرن ابونيلا نخير شيخس اي زينودين المعلم ابن حجرس اي خراچي جميزه رتل باتيچ اوناناني اومال داشون جميلين ابون اومال داشون جميزت ادبوك اونين ابون اوم گيبات هيچ اوناني
خيرال داخون هابيلين أبون تنجي خرجباتيج أناني حشل داخون ودينان مسرو هابيلين أبون بيرهن أبون ديلا زين الدين المعلم ابن حجرس خلاص نخي توفيق يجي نخيت صلا رب علم الدا نخ نخريخينجي هل دريقون نخ خديزجي نخيت هاو دار السنة بتلا والحمد لله رب العالمين.